Kidam tang arkoi ni phai hinia ni dipoi hi thialong kedo Sri Mangal Akulat trading license in thanpon det pen puthot kidam tang thereponi phai troxia ni kangpu alomate trading license ki pithu dera putha karbiang long hamphang song kedo anatum ning kang samse chepaklang ponsi Sri Mangal Akulat along an todam paksi kulat kang hapon ji aphan kabor ipon thu Kidam tang apor hut karbiang long arlo kache thangpluk alam ki Sri Mangal Akulat ahem phu nisan jen so arlo atum pen kamno ka choklem amhor pen nangan kache thang dolo labang solong ke thek dun long mate kinep dun vek atuma phan raikom sai khia tum pen kinep kang nang pon sitami dolo la pen karbiang autonomous council pen sitami malom so por apha Sri Mangal Akulat trading license sitami ing than pon si akulat ing hapon cheklo bonta kidam tang thereponi phai troxia ni puthot labang so akulat kang po hukum pithu dera jok hamphanga song atum ning kang samse chepaklang pon si Sri Mangal Akulat along todam taklo society থাকিলে society উনি কাম কৰক আপোনালোকৰ নিচিনা লেতেৰা মানুহ থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ একদম অৱস্থা বেয়া সবেই দেখা পাইছে সবেই দেখা পাইছে ভাই বদনাম হৈ গ'ল না আমি আপোনাৰ দোকানটো জবৰদস্ত বন্ধ কৰিব নাই আমি কৈছো নেকি আমি কোৱা নাই আলোচনা নোহোৱালৈকে দোকানটো বন্ধ কৰিবলৈ কৈছো আপোনাৰ তপ পৰিস্থিতি কৰিব নোখোজে আমি শান্তি মনেৰে থাকিব খোজো আমি কিয় ৰাস্তা ওলাবলৈ বাধ্যতা কৰে আমাক আমি अकल ये दुकान तो आज बंद हो लगे आलोचना हो लगे आप आसामीज में बात करो तू कौन सा भाषा बोल रहे तुम्हारा भाषा हमको समझ में नहीं आता है तू कहाँ पे रहता है तू आसामीज बोलो ना आसामीज से बोलो आसामीज बात बोलो की लगे न हो हमारा सॉल्यूशन लगे किसान जन कहाँ गया किसान जन नहीं आता तो तब तक दुकान बंद करने के लिए बोलो ना ये ऑर्डर कॉपी दिखाने से hamphang asong atum pen ke pachini pona tengke karbiang autonomous council pen Sri Mangal Akulat aphan trading license ki pithu det ke chokche thepiklo atheke dam tang apor hu Sri Mangal Akulat hempu nisan je soarlo alam ki tiklang pen piniani asatami law and order atum tang sai ki pinang bonda halapu hamphang asong atum labang so alam tialong ki khamkhe dun mate ki nebdun atum aphana bang hatek mate ki beng kadokon lo Lasi law and order atum tami I hivet akang sai wong abang ki chokche athe ki chokche vek abang pu nisan je na phan ke pini ani anta tang sai avena lasi no na madla bang so akulat I hapon se permanently trading license ki thampon vek nang ji si ke hang adupong chu gedam tang ho same ni to na organization ben tami pabon dolo same pini dhot same dak khuli ak Sri Mangal lasi ni to ning doglo lason bang ke council tami authority bang pi peda nahi polo tami kedam tang same itu bare same itu hang asong pen tami bonai pulo konsil pan tami itu pimpulo lo tami pidam lo same itu penaan same itu cerok tok itu dulu dah nasi lason bang kini itu jok cer dari karbiang lo hang asong mak hang ke la dake lason bang ke penaan ke aketer akenu akam bang ke lason bang ini itu padolong le denai polisi ya peni tong lo nasi lason Pene pomlang polote ni tumnon ke pangkiri fansi ni tumjak ke bang. Main purpose for what reason we are gathering. That means today around like 10 organization we gathered together and we just came here at Sri Mangal showroom in order to shut down the Sri Mangal showroom. The main reason for what we are trying to shut down the Sri Mangal showroom is that because justice has not been given to both the parties. Only one-sided justice has been given from the police. So for that reason only we just came here in order to shut down the Sri Mangal. Today itself, council pensi labang soal lo nang pilo la sila tum si napang putoy lo pusiku. Setame aprang sila dake justice long nang lang mati. Justice lo kami melang ke laki nang litum anda cini lo. Hamphang song anda cini lo lake. Lasi nitum songa hin penke properly justice bang long pa menangi go justice bang long nai justice long nai ke aphe lao non kedam tang ahut ke news media long sop bang lablo la so video hai ke viral lablo labang so video viral lablo aphi la ke ratlum the khong lomadi pulo tang de kinep atuma phansi police atum ke beng nai ma mate hol ke choklem de phansi ke beng nai la isia question do mati News report Karbiang Long Live